mu mujyi witwa New York City wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'inzozi n'imbaraga. Hani abantu b'ibihangange babiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sean Diddy Combs na Donald Trump bavukiye barahazamukira, umwe mu isi y'umuziki n'imideli, undi mu isi y'inyubako z'imitungo n'ubutegetsi. Ejo bundi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025, Donald Trump yatangaje ubutumwa buhambaye ubwo yabazwaga niba yaha Diddy imbabazi. Ariko se kubera iki yamuha imbabazi mu gihe urubanza rugikomeje? Kubera iki abantu babiri bari mu nzego ebyiri zitandukanye bahurira mu muri imwe? Ibi byose bishingiye ku mubano bombi bagiranye mu myaka yatambutse. Muri iki kiganiro tujye kugaruka ku buryo Diddy yahuye na Donald Trump, uko umubano wabo uhagaze ubu nyuma y'uko Donald Trump abaye umunyapolitike, n'icyo avuga ku mbabazi ya Diddy. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahaye ikaze. Sean John Combs, uzwi ku mazina menshi nka Puff Daddy, P Diddy n'ayandi menshi, yarenze kuba umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi, aba umukuru ukomeye cyane mu ruganda rwa muzika. Label yitwa Bad Boy Records yagize uruhare rukomeye mu muziki w'Abanyamerika kuva mu myaka ya 1990 kugeza mu myaka ya 2000. Ibirori bye byari bya gisirimu, ibitekerezo bye byageze kure. Yazamuye abahanzi bakomeye barimo Notorious B.I.G. watabarutse agasiga ibikomere mu mitima ya benshi mu bakunzi b'injyana ya hip hop. P Diddy ari mu bafashije abahanzi bakomeye uyu munsi barimo Usher na Justin Bieber. Nyamara inyuma y'ishusho y'ubwamamare, ubuhanzi n'ubugiraneza, hari ibindi bikorwa by'umwijima byari byihishe inyuma y'amarido. Amakuru y'ibanga, amakuru y'umwijima akomeje kuvugwa mu matwi y'abantu benshi, yose ahuriza kuri P Diddy. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari umuntu umwe usigaye muvuga neza, inshuti ye ya kera, kuri uyu munsi yoboye igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump. Mbere yuko twumva ubutumwa yatangaje ejo bundi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025, reka tubanze turebe uko aba bombi bamenyanye. Mu gihe kimwe Donald Trump yari mu rugamba rw'ubutaka n'imitungo, uhereye kuri Trump Tower kugeza kuri The Apprentice. Donald Trump yabaye icyitegererezo cy'ukuntu umuntu ashobora kugera ku nzozi z'Abanyamerika binyuze muri business. Ariko amaherezo ibyo gusa n'ibyari bihagije. Imbaraga z'aba bagabo bombi, P Diddy na Donald Trump, byari ngombwa ko zihurira ahantu hamwe. Icyahuje aba bombi byari business, umwe mu muziki undi mu mitungo, ahanini ishingiye ku butaka. Kuva mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2016, Donald Trump na P Diddy babaye inshuti z'akadasohoka. Igitangazamakuru cyitwa The New York Post page 6 cyatangaje ko Donald Trump yari mu bantu b'ibyamamare bibanze mu bahawe ubutumire bwa P Diddy mu birori by'isabukuru y'imyaka 29 yizihije mu mwaka wa 1998. Muri ibi birori Donald Trump yasobanuye P Diddy nk'umuraperi w'umunyabigwi. Mu myaka yakurikiyeho, Donald Trump na P Diddy bafotowe kenshi bari kumwe mu birori bitandukanye n'ibikorwa bitandukanye byabahuzaga. Nubwo Donald Trump yavuze make ku mubano uri hagati ye na P Diddy, ku rundi ruhande P Diddy yasobanuye iby'umubano we na Donald Trump. Abakurikirana bavuga ko buri wese yubaha undi, urukundo rw'amafaranga, imbaraga n'ubwamamare. Ariko ko imyaka yagiye ihita indi gataha, inzira z'aba bombi zagiye zitandukana. Mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2015, ubwo Donald Trump yari umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiganiro P Diddy yagiranye na Washington Post yagize ati, Donald Trump ni inshuti yanjye kandi akora cyane. Donald Trump maze kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2017, umubano we na P Diddy wabaye nk'ujemo agatotsi bitewe n'uko guhura kw'aba bombi bya hato na hato bitari bikiri gukunda bitewe n'umwanya Donald Trump yararimo muri icyo gihe. Nyuma yo kuba umunyapolitiki ukomeye, Donald Trump ntiyongeye guhura n'abahanzi n'abanyamideli, ahubwo yatangiye guhura n'abakuru b'ibihugu batandukanye mu nyungu z'abene igihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2020, P Diddy yashyigikiye uwari uhanganye na Donald Trump ariwe Joe Biden waje kuba umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2026 kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2024, ibirego bibarirwa mu binyejana byaratanzwe, byose byibanda kuri P Diddy. Cassandra Ventura wahoze ari umukunzi we kwikubitiro hamwe n'abandi baje imbere y'urukiko bavuga ibintu by'agahinda uko bitwa ihohoterwa n'ubuzima bwo gutotezwa batewe na P Diddy. Abantu batangiye kumuhinduka. Ubwabe P Diddy yari yarubatse mu ndirimbo n'imideli igihe kirekire, butangira kugaragara nk'ahantu hari amakenga. Mu kwezi kwa 9 ku mwaka wa 2024, P Diddy yatangiye kuburanishwa afunzwe ku byaha byo gukoresha abantu kugahata ibikorwa bishingiye ku busambanyi, gukora ubucuruzi bw'abantu bushingiye ku busambanyi no guhohotera abantu.
nyuma yo kuregwa ibirego byinshi bigaruka kuri ibi birego tumaze kubona ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025, Kanye West yandikiye Donald Trump asaba ko yabohora P Diddy. Ubutumwa yanyujije kuri X yahoze yitwa Twitter. Ubu butumwa bwatangiye gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubwo ejo bundi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025, umwe mu banyamakuru yabajije Donald Trump niba azaha imbabazi P Diddy. Bukumusubiza, Donald Trump yavuze ko azi ko P Diddy yigeze kubaho umuntu ukunda cyane, ngo ari ku mubano w'aba bombi ukaba warahagaze mu buryo nawe atigeze amenya. Akomeza avuga ko azareba igikwiye mu nyungu z'abanyamerika atitaye ku bazamwanga cyangwa bazamukunda kandi hifashishijwe ibihamya. So, I don't know, I would certainly look at the facts. If I think somebody was mistreated, whether they like me or don't like me, it wouldn't have any impact. Abantu benshi bavuga ko Donald Trump atazabara P Diddy bitewe n'amagambo yamuvuzeho ubwo yiyamamazaga n'uburyo yafashije Joe Biden wari uhanganye na Donald Trump. Niba mwarakurikiye amakuru aherutse gucacarana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mushaka kuba mwarumvisha amakuru avuga ko gufunga kwa P Diddy bifite aho bihuriye n'abakire bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze nabi kandi batavugirwamo. None na Donald Trump ari kuvuga ko azagendera ku bihamya bifatika mu kubabara P Diddy. Ikigaragara cyo nuko gutanga ibibazo kwa Donald Trump bizashingira ku mwanzuro w'urukiko. Urukiko nirumugira umwere, Donald Trump azamuha imbabazi. Nirumugira umunyabyaha, Donald Trump nazamuha imbabazi. Wowe urabibona ute? Ca muri komenti utubwire uko ubyumva. Mwakoze cyane kuri iki kiganiro kugeza ku musozi wacyo, ndetse turabashimira kubw'inkunga mukomeza gutanga. Muri ab'ingenzi cyane. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.